Sanibonani Maswati Lamahle, libito lami nginguSenator Dlamini, Deputy President we-EFF Swaziland. Siyinhlangano ye-EFF Swaziland sinifisela umnyaka logcwele tibusiso nempumelelo edidzingweni tenu nonke Maswati. Sibonga uNkulunkulu loyethembekile lonathi ngato tonke tikhatsi. Siphinze sibonge onke eMaswati lesisebenzisene nawo eminyakeni lendlulile nato tonke tinhlangano letilwela kutsi kuhlonishwe emalungelo ebantfu lapha eveni laseSwatini. Inhlangano ye-Economic Freedom Fighters is a non-violent organization, however it is radical, siyaphikelela. Sibambisana nato tonke tinhlangano letimqondo munye lowe kukhulula eMaswati ebuqilini. EFF Swaziland iphansi kwesambulelo se-PPA na-MSF. Sibonge kusebenzisana lokube khona phakathi kwenhlangano ye-Swalimo, EUD, sive sincaba Swadepa, Swazi Lives Matter lube khona eminyakeni wa 2025. Siyethemba ukuthi nalonyaka budlelwane buyoqhubeka bube buhle kakhulu. Tinhlelo tethu te-2026 kulandzelela kuhlonishwa kwemalungelo eMaswati etindzabeni letifaka ekhatsi temphilo. Sente siciniseko ukuthi imithi iyatholakala etibhedlela ngekuqinzetela uhulumende ukuthi ende lokufanele. Kufaka ekhatsi tindzaba tetemfundvo ukuthi bantfwana bonke balitfole litfuba lekuba sesikolweni. Nalabo labafanele banikwe ema-scholarships kungakhetfwa kodwa kuniketwe labo labadeservako. Bese sesikhulumisa tindzaba tetisebenti lokufaka ekhatsi indzaba yetisebenti nato leting-330 leticoshwe lapha eNgwenya efemini leyakha tinwele. Kube indzaba yekukhulunyiswa kwekuphakanyiswa kwetintsengo tagesi nemanti. Indzaba leto sitotikhulumisa ngekuqinzetela uhulumende ukuthi akasuse lo mthetho wanga-1973 le-1973 decree lena le yavimba kukhululeka kwekusebenta kwetinhlangano tembusave kule live laseSwatini. Siphinze futhi sikhulumise indzaba yemhlaba njengalokunati eMaswati ukuthi live laKaNgwane umhlaba lelinawo ungu-17,364 square kilometers. Kulowo mhlaba lowo inkosi ibese seyicomisa ema-Taiwan ngemhlaba longu-500 hectares lo linganiselwa ku-5 square kilometer. Sathi kahle ke Maswati ukuthi indzaba yemhlaba awunwebeki umhlaba kodwa sive siyakhula ngedinombolo. Ngako ke Maswati siyokwenta siciniseka ukuthi live laKaNgwane liba nayo i-land policy letokhona ukuthi ilawule kusetshenziswa kwemhlaba kule live laKaNgwane. Bese sesiphinze sithi futhi no to forced evictions kude eMaswati lesibheke ukuthi aqoshwe ngaba kusemaplasini labo labakhona khona nje eMaswati makavele abe khona nje ngalokuphelele nengekukhululeka kwawo. Maswati Lamahle sikhumbule kunendzaba lekhona lapha enkantolo e-East London mhla ka-15 April siyabiyela lapha. Simema nato tonke tinhlangano lesisebenzisana nato all fighters of EFF Swaziland sithi asiphelele khona lapha mhla ka-15 April siyoniketa i-support and i-solidarity to our CIC. Amandla sivusele eMaswati kuto tonke ngalo telive. Sivusele kuMaswati lase-Afrika, sivusele kuMaswati lase-diaspora. Lo nivuselako ngumfana wenu comrade Top Dog wakaVilakathi Sibongo lochamuka khona kaLavumisa ekhaya ngekudalo. Ngekuba lana umuntu uthunywe inhlangano iSwalimo esigabeni sayo iSecretariat leholwa nguye comrade Paul Ramza Matimela kwekuthi akatawute atowushara neMaswati umbiko wekuqala umnyaka ukuthi inhlangano iSwalimo nguphi la itibophelela khona uthi tawenda umsebenzi. Ngiyakubonga lokukhulu umuntu wathatha lithuba avusele especially the president and the commander in chief of the liberation movement Comrade President Kauzela uvusele my senior the veteran Comrade IP
ngivusele my senior comrade Gift and all members lesinabo la studio comrade Ras. Umuntu ngeke azanzeke kakhulu ngiyathi ukuthi udume ngithi mhlambe ubese soyalulalula naturally, but umuntu utawuba mfishane kakhulu after abonge lithuba abonge wona eMaswati ngekuthi ikhandla atimisele esigabeni sekuthi asupport wona umzabalazo weMaswati. Noma kukunenge lesikubonako kwendeka all around the country, all around the world, kuba nema attacks lapha nalapha, but siyawubonga lawo Maswati latibophelelako each and every day, each and every moment to say we are going to stand with our leaders, we are going to stand with the organization. No matter what it takes, we are going to make sure that we rally behind them, because we know very well bahol ukuthi noma nini Maswati ukuthi we get the courage to stand, we get the courage to be here because of you. We get everything lesinayo because of you, because that is what we live for. Umuntu comrade ahambe emagameni akhe comrade president kubongela eMaswati ukuthi awele eminyakeni lomusha wa 2026 angilaphilile angilakahle. Umuntu angaveta baholi nani Maswati ukuthi this is a defining year where we must be able to show practically so ukuthi we are really tired of waking up each and every day siyohlala esitolo sibani labasha because we don't have jobs. Sivuke sibani labadzala bogogo sithi siyesibhedlela singathole amaphilisi tinhlungu tingapheli. This must be the last year where all people are going to wake up each and every day bahambe bayosebenza, but imali abayisebenzako ingakhona ukondla imindeni yabo, but ikhanze ba frustrated. This is the last year where we are going to watch sibukele indvodza yinye idla thina sonke sibukele. Kufuna kube ngumnyaka wokugcina lo umuntu angasho ukuthi this 2026 must be our 2021 year, where we are going to rise in all corners of the country, where we are going to rise in all corners of the world and say enough is enough. We cannot now be able to cater for one man. We cannot be able now to stand and be able to support and feed one man. Longakako kwavuka wayosebenza nebantu abasebenzi but bayahola bayadla imihla yonke badla kwendlula thina lesivukelako sisebenze. If you are really comrades for this cause, we cannot allow otishela ukuthi bahambe bayofunza a minimum of 15 years esikolweni, solo bahlele esikolweni kusuka eprimary bayofuka enyuvesi babe sebayohlaliswa bayofoliswa emalayini bayosayina ama-contract 2 years cause labawafunzele bonesi labahlala emakhaya bolecturer lesithi sibukela kubo nathi masisakhula bahambe baye estradweni bayoteleka. Lokho kufuna kube kwekugcina kulomnyaka, kufuna lokho sikudemonstrate not through rhetorics or not through us engaging and talking, but be pragmatic and be visible on the ground to say noma ngabe awukho la ku-leadership, be able to activate the struggle, be able to be visible where you are, be able to champion the interest of the people wherever you are. Ngingakawesti isikhathi kakhulu Ras nebabukele ekhaya njengoba ngishito ukuthi njengemfana wenhlangano ngithunyiwe mina ke sikhundla lengisibambako nguye YCU Secretary General, lokushothi ngibukwendzaba lusha esigabeni sayo iSecretariat. But ke ngakuthunywa abantu abadzala ukhanza ukuthi imisebenzi esiyendako iba mkhulu kakhulu njengoba sathi simo even ukuthi simo sinjani economically, ukhanza ukuthi baholi baba busy ngekugijimisa ama resources nalokunye lokuba khona kwekusebenza. Inhlangano iSwalimo ithume ukuthi ngitobonga kakhulu for those who rallied behind it. Umnyaka lophelile wonke yaba nayo yakhona kuyisupporta kuto tonke tinkhalo lapho khona inhlangano ithi ngayisupport khona. Inhlangano iSwalimo iyabonga kakhulu umnyaka ngendlela lophethe ngayo nangendlela umnyaka loqale ngayo. Sibonile inhlangano iSwalimo usaqala umnyaka sibonile ivula indlu lapha ishiselweni ngekholwa nguye Commander Vilane umsebenzi lomhle kakhulu lewendile iSwalimo kukhombisa ukuthi iyatimbanzakanya nawe eMaswati. Lokuthusa kakhulu ke ukuthi DPM lo buketi wona tinkalo tikwakhela abantu abadzala tindlu nekulungisa mhlambe simo sekuphila eSwatini, uphethe iphesi yahulumende, uphethe imali yahulumende, but akakhoni kwakhela abantu tindlu bese kuba khona abantu labatitselako bangeMaswati banikele ngaloku lokuncane labanako labakholako ukuthi eMaswati akhone ukuthi asitakale. Lokho kuyasikhombisa eMaswati and futhi kusibeka insayeya ukuthi kufuna sibeke abantu labangibo ku government labatawuthi noma bathola ama resources, they must be able to utilize on the resources ngendlela lengiyo letawenda wonke eMaswati agcine angilajabulile. Inhlangano iSwalimo ithi ayivete ukuthi kuqala umnyaka iprogram letawaba nayo lelandzelako nyalo ngeminyaka wa February
siyathi ukuthi kutabo Valentine, but ke thina kaSwalimo asiko worried kakhulu ngabo Valentine, kona kunisanza siyanisanza, but kutaba ne-program lokuthiwa i-NGC le itawukhulumisa khona policy positions ayo inhlangano letawukhulumisa khona i-framework yethu ukuthi 2025 sitawuhambisa njani, uqhamuke ama-POAs from all the structures lesinawo in the organization, sikhone kwa-deliberator, sakhe umkhombandlela wethu walonyaka njengoba nikhumbula na last year ukuthi saba nayo na this year sitawuba nayo. Yekubuya sicale kabusha, sithathe tonke tinjula buchopho tenhlangano, sithathe onke emaswati lana galelo lamanengi lapha nalapha, sihlanganise imicondo, sibone ukuthi what can we really do better this year, lapho khona sithi it must be the end of tingundla supremacy, it must be the end of one man divulging on all the economic benefits lakhona even without us ukuthi sibe khona lesikudlako ngoba asadli nema-crumbs lesimo lesikhona sesiyabukela nje licha liyadla lapha nebantu abana. Lenye iprogram lesitaba nayo eSwalimo njengoba sabika iminyaka lophelile ukuthi sitaba nayo i-General Conference. Uma sikhuluma nge-General Conference sikhuluma nge-Congress lwimi lelicishe lijwayelekile lapho khona emalunga eSwalimo atawuhamba aye kokhetha buholi bayo lobusha at national level lapho khona kuna comrade president Kawuzela ne-NEC yakhe kutawuhamba kuye kokhethwa kabusha lobo buholi lobo esigabeni sayo inyanga ya April lesikuye processes ke within the organization azavele akhona amalungiselelo asecophelweni lelisetulu members in all branches in all structures ngoba iSwalimo across the world. Uma ubheka kubo USA uyayithola, uma ubheka kubo Ireland uyayithola, uma ubheka eKahoho uyayithola Manzini kanjalo. They are trying now to equip themselves, they are trying now to prepare themselves ukuthi bakhone kuhambisa emalunga la ku good standing noma emalunga latawukhona ukuthi ahambe athunywe ngiwe ema-branches kowakha yona inhlangano ngaye yena almost April, but ke umlomkhulu nganga secretary general wa inhlangano utawumemeta the exact date, the venue and the theme for our congress lokuyi inaugural congress noma lokuyi congress yethu yekuqala solo sabakhona sengiSwalimo, lokukhombisa ukuthi inhlangano yeSwalimo doesn't just talk about democracy but we practically practice democracy and make sure that emalunga lakhona lawo lakhona ukuthi asubscribe abe khona enhlanganweni ajoyine, they are able to speak through their votes, they are able to speak through the ballots. That is what we are advocating kuyo i-system ukuthi let political parties be unbanned so that they can freely participate. So sinhlangano siyakwenda kulesigaba se-internal democracy lekhona ekhathi enhlanganweni, and siyethembisa ukuthi macophelelweni lasetulu emalunga lakhona kuSwalimo they are highly motivated for this program lokuyi national conference noma i-congress, and they are going to make the right decisions for the people of Swaziland to say who must be able to lead the organization and who must be able to make sure ukuthi ema-interest emaswati ngiwo abheka phambili. Siqhubeke emaswati sitibophelele sinhlangano yeSwalimo ukuthi sitawuhambisana nayo inhlangano ye-UED njengoba avetile my senior and veteran comrade IP ukuthi kutaba neprogram yekukhumbula bonke labasishiyile emhlabeni but abakashiyi ke emaswati mhlambe ngengoti noma kwendakaleni labo lababulawe i-regime yakhe Mswati le yababulala without taking accountability or with impunity. Until this day he has not they have not received justice. So sitawuhamba ngaye June lokwenyanga labakhunjulwa ngayo siyo celebrate kuphila kwabo noma siyo commemorate kuba khona kwabo ekulekelela sona struggle semaswati and making sure that their blood must not be in vain. We remember them through demonstrations and we remember them through ukuthi siba commemorate and send show ukuthi nemindeni yabo emuva la ikhona khona iyabukekeleka, nemindeni yabo emuva siyahamba sokhala kunye nayo ngoba kuhamba kwelunga linye eSwatini emndenini kufane kuhamba na kushona kwa-15 webantu ngoba simo semnotho khanza kufe ama-breadwinner nga-2021 abulawa nguye Mswati, kwafa abantu mhlambe lebangabe bakhona nyalo ukuthi bafunze babodokotela babonesi bama future leaders of the country wababulala willy-nilly without taking accountability, and he continues to kill people even after 2021. Lenye iprogram lesinayo ngitawukhumbula maswati akithi ukuthi iSwalimo each and every November iba nayo iprogram yayo mhlambe lesithi ngumhlushwa lapho khona sikhumbula khona ukuthi
sibuyaphi sithandaza sikhuleka kumdali ukuthi siyacela ukuthi abe nathi because iswalimo ine understanding ukuthi akhona ama-pillars aso struggle imzabalazo la khona la ngi-4 but vision ya president nebaholi bayo iswalimo bakubona kukuhle ukuthi let us gear up even on the Christian part or on the spiritual part to make sure that lembi lesiyilwako is a very very peculiar issue. Ngeke uze uyikhanze eRussia, ngeke uze uyikhanze eSouth Africa, but utayikhanza eSwatini lapho sikhanza khona buthakathi, it's at the realm, or sikhanza buthakathi, it's at the center of everything leyendakalako. So kungako eMaswati kuto tonke nkalo telive, kuto tonke nkalo temhlaba kufuna ngaNovember sihambe siyohlanganela kanye kanye sikhone ukuthi sithandaze sikhale uNkulunkulu ukuthi asivele abe nathi kulesikhathi lesebumadima akhone ukubulala tonke letishibelo lebetendiwa ngencwala akhone ukuthi aphuphise yonke imithi esenjetiswako against bonke bantu labalwela inkululeko noma against all those mhlambe who are fighting for the country. Umuntu athathe lithuba abonge Maswati kunengi kakhulu inhlangano lengakushare but ngenzaba isikhathi because iswalimo is a very active organization, it works on day to day, but ngenzaba isikhathi umuntu utawuthanza ukugcina lapho bese uthanza ukukhuthatha eMaswati ukuthi this is the year and this is the time lekufuna siphakameni khona silwe labanenge bathi hawu umzabalazo usolahlekelwe iumfu umzabalazo sekwendeka inani nani umzabalazo kuze uchubeke ushoda ngawe wena lothi ushoda ngeumfu umzabalazo kuze uchubeke ushoda ngokuthi wena uthi bambelile ube nathi amandla